Imos dar 2-3 minutos de marxe para os compañeros e compañeiras que están chegando. Ben, bo día a todos e a todas. Imos comezar o pleno extraordinario. Asunto número 1, señor secretario. Aprobación das... Bueno, en primeiro lugar, disculpar a don Francisco Jorquera Caselas e a Eva Martínez Zacón, que non poden asistir ao pleno. Aprobación das normas sobre a designación dos componentes das mesas electorais con motivo da celebración das eleccións ao Congreso dos Deputados e ao Senado o 10 de novembro de 2019, que son as que veñeron sendo utilizadas en todas as eleccións anteriores e determinadas no seu día por unha comisión informativa, etc. Ben, asunto número 2. Designación dos componentes das mesas electorais en base á aplicación das referidas normas. Trátase, polo tanto, de proceder a insaculación dos números, polo cual, señora alcaldesa... Un momento, que non a aprobación entendo que por asentimento, non, das normas. Sí. O asunto 2, na designación dos componentes das mesas, prego a un voceiro de cada grupo que se achegue á mesa para facer a insaculación. Ahora tres de aí. Dos. Cinco. 7. Distrito 1, 1, 2, 5, 7. Distrito 2.
0. O 10. 0. O 10. Sete. Despois de ver moitos sorteos de niños Ocho. de San Ildefonso. Sí, sí, igual, é distinto, evidentemente. Claro, de meterlas todas de novo. Sí. 3. Distrito 2, 0783. Distrito 3. 1. 4. 4. 3. Distrito 3, 1, 4, 4, 3. Distrito 4. 1. 0. 1. Rosa manifestou Distrito 4, 1, 0, 1, 1. de verdade, dixo que ponte por 0. Sí, 0, 0. Solo 0 y 1. no, pero teño moito respeto. 2. 4. Parece que son así moi serios. 2. Vou falta falar. Distrito 5, 0, 2, 4, 2. Distrito 6, Bueno, 1, dicen que yo creerá. 1. 4. 9. 6, el 6, que el punto es para abajo. Bueno, sí. No, pero es que si no puede ser complicado, pero bueno. ¿Para dónde es el punto? El punto es para... ¿Es para arriba? Bueno. Uno. 1. 3. 3. Distrito 7, 1, 1, 3, 3. Distrito 8. 0. 0. 1. 0. Distrito 8, 0, 0, 1, 0. Distrito 9. 1. 8. 4. 4. Distrito 9, 1, 8, 4, 1. Distrito 10, el último. 1. Interesante. 6. Ahora están tomando por ahí. Así que... Pues sí, botar unha visual rápido. 4. Feito entonces un 4. Distrito 10, 1, 6, 4, 4. Xa están os 3 distritos da cidade. Moitas gracias. Ben, moitas grazas ás voluntarias e ao voluntario. Rematada xa a designación dos componentes das mesas, damos por rematada a sesión. Bo día a todos e a todas.